igicu gikomeje kubudika mu madini ivugabutumwa rihinduka umuyonga. Iyi ni Ingenzi TV, muri kumwe nanjye Spiridio Habimana. Abajya mu bikari by'abasenga bo babibona gute? Ese koko abajyayo barasenga? Imyaka uko igenda yicuma irerekana ko uko amadini yageze mu Rwanda yigisha Muhamedi cyangwa Yesu Kristo na Yesu Kristo byahindutse. Amadini yagiye yamamara cyane kurusha ayandi hashingiwe ku bikorwa bitandukanye byashingiye ku iterambere ry'umunyarwanda. Kiliziya Gatolika yabaye ku isonga kugeza na n'ubu. Ibikorwa remezo bya Kiliziya Gatolika byabaye ubukombe, akarusho kabaye imikino, ariko umupira w'amaguru ubarurangiza. Isilamu yibanze ku bucuruzi, nta gikorwa remezo yigeze igira kugeza mu 1986 ubwo hubakwaga ishuri muri Nyamirambo. Iyari nayo nta bikorwa bihambaye yagize, ariko yaje kubaka amashuri. Eperi nayo yateye ikirenge yubaka amashuri Remera, Rukoma na Hanika ya Nyanza. Abadive nabo nta bikorwa remezo bagize, ariko bubatse amashuri yisumbuye nka College do Gitwe, udasize Rwankeri, basoreza kuri kaminuza ya Mudende, none bazanye na Iniraki. Ubwo leta yahaga RGB inshingano zo gushinga amadini, nibwo yatanze ibyangombwa nk'ifashanyo, maze mu ngo barasenga bavuza ibinyuguri, bahamagara Yesu karahava. Ubu rero igitu cyakomeje kubudika mu madini n'amatorero, kuko benshi mu bavuga butumwa byabagoye. Bishop Harerimana Jean Bosco wanyuraga mu itangazamakuru hanura avura indwara akoresheje isengesho, afunze azira kubeshya umuturage akamucucura umutungo we. ADPR imanza ziragira amajanja, cyamunara ikayisatira. Iyi ni Ingenzi TV, nge ndi Spiridio Habimana.